Sweet. Sup, matey? How's it going? Rawe katoa, pe whana. Yeah, ora ana, e hikaka ana mō te rangi nei. In the rehearsals. Yeah. Engari āhua, well, e hara I te wanga. Engari nervous, ne. Yeah, tino nervous I te mea he rahi te stage. Me te maha hoki o ngā tino celebs. Hard. So he aha ngā momo taonga I tēnei pō mō. Well, mana reo. Yeah. Best Māori artist hoki. Let's go. Engari ko koe hoki tērā. Yeah, tawa. Mana reo for you as well? Yeah, mana reo, best Māori artist. Yeah. Me te breakthrough artist hoki. Yeah. Yihi. Azi, whenua hikaka nei te mea he maha ngā kai Waiata Māori e tū ana. Yeah. I think I te kāinga hau I tērā, I taua wā. Ki te ana hau I ngā imera, me taku ohorere katoa. Yeah. I think I tērā, I ngā categories, me ngā tāngata. Yeah. Kei roto I era Te categories. calibre. Te calibre hoki, te taumata hoki o ngā kai Waiata katoa. Ai, honore nui te rā miharo katoa. Te noho ki te rā pai. Which is, uwaua etahi wā kia kite, I te rā, kia hau anō, te noho I runga I te rā pai, but must be doing something all right. Right. Koina te hua, te lying on the CV, eh? Hea miharo katoa, te hono mai ki tēnei kaupapa nui, tēnei kaupapa whakahirahira. Engari ki au ko te mea tino miharo ko te whakātu, te waiata atu I ngā waiata reo Māori. Honore nui te tuatu ki tēnei momo atamira. Ki te taha o enei momo tuahangata pēnei a Stan, o tirawa tāta nei whanaunga puta noi te motu. Ara koia, ko te waiata reo Māori. Koina te take kei konei mauatahi. Ai mahi anei e nei mahi, ko te hakatairanga I te reo, ko te hakatairanga I te ahurea Māori, no reira, ai honore nui. Miharo te uruma I te reo I enei momo kaupapa. Aotearoa Music Awards no reira. Anei te wāhi mo te reo Māori ne, ki Aotearoa. Ko ngā tangata hoki, ngā kai Waiata tauiwi, kei a rātou hoki etahi Waiata reo Māori no reira, he miharo tērā, e whakanui tātou katoa I tēnei reo.